Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, namuntlha of course ta khela Gagash na a controversial post anga fika I poster, then from there ta khithlela ka sweswa ntolovelo beef ya Dr. Sithole and Ben Mayengani, even then amakuma khi hetela hi nyimpi ya Bliss Boy and Mgobozi. Tani swi tiva ku vhele Gagash munhu u pfa a tipenkela nkarhi wun'wani ya na swi tshama vhele a hi report-ini loko of course a kha a chingela vudyela and stuff like that. However, bino hlamula the 12th of September hi post leyi nga fika yi tsala Gagash nga ku trending strong, so post leyi ni yi tshikile ni twi ku maybe it's a mistake mara se na swivona ku it's not a mistake because se yi na 19 hours. So hi fike hi vona Gagash a fa tsala ku un'wana ni ri ntirhweni ni tshame ni n'wi yimisa ivi a ku i kombela ku ni nyika 50 rand ya cold drink, ivi a humesa 100 rand a ku i lava cinci xikan'we ni n'wi byela ku famba a hi le xopeni laha ntirho lowu wa mina mara okay. Se me post leyi yi ni hlamarisini swinene ku Gagash intention ya yena yo va a yi tsala like i yini like on social media, to be honest, because tani sweswi swi tiva ku very Gagash is an officer of law, so swi ku hlamarisini nyana ku loko a za a yi tsala intention i yini, because very ku hi analyze in overall la swa ku swi like is basically indirectly showing ku ri swo ka ta a yi tekini mali ya loko a nga lavekanga tincinci ma vona mhaka leyi, whereby you can assume ku swo ku minkarhi yin'wana wa teka va vona mhaka leyi. So a ni tisi ku intention ku va ku ri yini in that regard. Vulavula ntisa I don't understand. I don't understand. Va ta famba va khomiwa va Gagash man, leswi ni swi vuli vomu because already i swi hlamurini ka yin'wana ti-comments. A ni twisi ku intention i yini, like what's the intention guys? Because hi ku twisa ka mina since is an office wa fika va like the post and a ti tsala ku ti nga vi in a way of promoting bribery. Ma yi twisela mhaka leswi ayi rezo ha mara yi hlamurini yo ta khomiwa hi twa ku verini va ri ni ta khomiwa i mhaka kambe i Mayengani wa ni vekela clip liya first before ni vekela Gagash leyi ya namba clip liya. Alright, rini kukele ni fonela hi ntako xihambu wa ka GCR wa ka GCR yin'wanyana ya kwala ka i ri na n'wina mi ri ni ta khomiwa yini mi ri ni ta khomiwa i ta khomiwa i ndleyini se ngheni of course comment from Hatlisa Music Production kwalano laha u nga fika kombisa ku post leyi ta mi khomisa masipala, even then Gagash of course responded a fika kombisa ku loko yo ni khomisa vhele ni nga tsaka ngopfu as you can see leswi nga kombisa swo Gagash and stuff like that. Hayi mara kona ni makona this post yi nge n'wi khomisisi vhele ku high evidence but swa pusha towards ku va nga hetela va ku set up nkarhi wun'wana, you never know. You never know, swilo swo fana na swa ti-bribery or corruption a swilo leswi munhu a nga fika swi kombisa ku nga va maybe some sort of intention yo a nga swi endla. It's more like i tirha bank maybe i senda hintinyana yo i nga teka some money there or ka till and stuff like that. So mina ku hi mina ku hi side ra Gagash it's not wise ku posta ti-poster so ti fambisaku na ntirho wa wena i kombisa ku ku na intent yo or ku na some sort of what can we say? I'm looking for the word hint. Yo maybe swi nga swi kha swi endleka. Wena mhaka leswi it's wrong, so very wrong. And then very very ka nyimpi ya Dr. Sithole and also Ben Mayengani. Hayi vuye kambe Dr. Sithole yi vuye kambe power. So if you get tsala hi post ka something of course yeah yi nga fika yi vekela this monkey. So on top yi fika yi tsala yi ku loko ti-sound engineer ti jika bathroom mi sala mi endla onge ma yi twisisa computer. Okay. So from there fika hi vona Dr. Sithole fika yi vekela this monkey yi nga mahlweni ka computer, so a hi voni ku endleka yini kahle.
So ku le ka hina Master T, okay leswi laha henhla futhi ku tsariwa ku I deleted Dr. Stole beef song by mistake. So in other words, Dr. Stole is basically saying ku ri Mrakapanda ku endla ku titwa ku tiva yi ndlela ku yona yi tiva ngopfu yi sale yi tlhavetela computer laha sound engineer ya hi handle loko yi sala yi tlhavetela la yi fika yi deleta risimu ra yona Dr. Stole ra beef hi leswi nga ku ndleni kwala and the force mi nga mi swonini vhele ku at the times I shona my ngani vhele kha yi ri busy nyana yi xintini ku yi le ku tlhaveteni ka keyboard like here and stuff like that, and so yi boha hi swilo leswi swi relate-aku so as you have seen that, so akuna Mrakapanda let's just be honest ku ya hi ti-posta ka Facebook hayi loko lungheni vele ku yi namule strong Dr. Stole yi le henhla swinene in that aspect and stuff like that, so veri hayi Mrakapanda yi ndlela ku yi tivativa ngopfu yi sale yi deleta inani beef song ku titwa ku tivativa ngopfu le ka computer leyi ya hlavu obviously hakona let's just be honest yi le henhla swinene hi marketing ni twina ku yi le henhla swinene Dr. Stole above hosi ngoma Mr. Post, which is crazy this time around. Ntwina ku hosi ngoma Mr. Post is relaxed ka hala ka marketing ko la ntiso Dr. Stole yi le henhla, so I don't know leswo hi lero and then vele se hi hundza vele khe ya ka nyimpi ya Bliss Boy na Mgobhozi vele so ku ndleka hi Master T, so mhaka yi sungula so Mgobhozi fika tsala this post la nga fika kombisa ku wun'wana wa swifumo xa ka Gaza u ri u lava ku endla gigi yikulu, se a ni kombela ku u ni endlela list ya the-artist that can pull crowd, so here's my list, so a fika kombisa ku list ya ku hi yena Mgobhozi leyi mona mhaka leyi, so khe hi cheka ha swona va lava vanhu va kokwana na vo Benny Mayengani kwala, then number 2 vekile na vo Bliss Boy lowa ku nga nhlokomhaka and stuff like that. So after this post mi no hlamala manjheni Mgobhozi se yi kwatesile wrong la nga fika rhuketela Bliss Boy as you can see kwalana fika kombisa ku ma toilet ya Bliss Boy, ma toilet ya manager ya Bliss Boy, ma toilet ya Blanca na Blanca ikatsiwa kwala yani Blanca nto i interaction ya Blanca nto some sort of can we say a promoter and an influencer to Bliss Boy, yeah. Big up to manager ya Metro Beats leswi of course a nga fika a tsala swilo swi ku ndleka hi manje so loko hi langutisa la henhla vhele hi landzelerisa swivheta swa swivatlile ku endlekini la, so hi fike vona Mgobhozi a fika kombisa ku se ni tshika munhu a ni overcharge ni nga vuli nchumu hi ku mi ta ku wa hala kaya hina mi humesa moya and stuff like that, leswi of course a nga fika kombisa so the issue swivheta swi tikomba ku swi sukela kwini i timhaka ta machajelo ya yena Bliss Boy ku ya hi Mgobhozi. Loko u vula u na jealous, okay, so hi ku miri wa hala ka hina why a nga chikinyana ke a ni na mina ni wa hala ka vona leswi of course a nga fika kombisa swona Mgobhozi la okay so loko ni yi landzisa mhaka leswi ni hlamarisini na mina ku ndleka yini guys, because loko hi se hi ya cheka ku ya hi post ya na apologies ku na vo timenemene hinkwawo dasa swi ni bayisisa ya Gaza Boxa fika hi kombisa ku hi fika kombisa ku a nge se tshama a nga se tshemba ku va lava 40,000 Mgobhozi va na kahle n'wana mani mi yi hlamarisa 40,000 timali ta vo Benny Mayengani so like 40,000 at least 20 kwala 40,000 so Mgobhozi tlha continue a tsala kwalana kombisa ku 40k ya ku 40 vucina leswa njhani as you can see, so as it turns out ku hi Mgobhozi Bliss Boy i lave 40,000 ku hi la, which is crazy. Loko mi ni hla or ni langutisa initial a ni twi na ku it's a combo hi ku vhele okay languta that list vhele a swi vona ku na Bliss Boy ka number 2 and then ka number 5 ku na Black Myth, mara loko se ku hi tlepi yin'wana nga hi vona ya Mgobhozi a yi nga hi endla swi tikombi na ku a ya ka Bliss Boy ntsena 40,000 liya loko se hi khe hi landzelelisa ku mina based on my analysis a ni swi ndlise sweswo, so but video ni vi se ni restructure again because Mgobhozi tlhandla another video clip se swi ni hlamarisa ku na mina ku 40,000 so kona it's a crazy amount for only Bliss Boy. Yeah, loko ku ri 2020 ne hi ku twisa ka mina yin'we yi kha ya ka Bliss Boy yin'we ka Black Myth I agree kwana, but loko ku ri 40 hinkwayo vheta ka Bliss Boy I disagree mara of course i tlhatsela yin'wana post yeah Bliss Boy
laha hi nga fika vona fika tsala ku shell okay i yi cincini yi editini yi editiwini leyi post hi yenini ka history I know it so hi fike hi cheka laha hi fike hi vona ku Blissboy fika tsala ku hi xuta music video hi 100,000 rand ivi munhu a lava ku hi buka hi 2 rand mara n'wina ma hi delela straight so swilo swa ku swi a bit complicated tinyana ku mali i ya Blissboy ntsena or na Black Myth na ma yi vona ku ya loko hi hlaya because hi ku ma twisile mina ku ni kha ni swi hlaya ni twini ku since la vhele music video wa shayela la nga na Blissboy na Black Myth ni twini ku a va famba swin'we as 40k liya like 2020 mazama ku va mi ni twisa nyana leswi ni twaku swi va swi ri fair in that regard but swi komi na ku hi sayiti ra hala ka maybe hala ka Mgobhozi a swi datiwe because ku na hi clip ya nga hi endla a hi twini ku i rini la ya clip ya kona hi leyiwa ku hi endla a hi twini ku i ri yini la Mgobhozi Dear Mkhaya Blissboy, Mkhaya, man swi koti swa ku kwata 24 hours. Ni kota ku loko xilo xi nga ni tsakisi ni xi vula, hi sala ni relate. It's unfortunately swa wena swi teka ni swi yisa ka public. Mara wena ku ri ku wala nyimpi, you can bring it on. Hi nga tekatekana swi ni tsakisa ngopfu ku ni tekatekana na munhu loyi hi ti-followers hi fambaka ka ndhawu ya yiwani tangu ni ya tekatekana na munhu wa 20k followers na tiko ri nga ni hlamala mara marito man'wana mina ni ringesa ku hlamuseta ku hayi mina swi herile Mkhaya okay nga ta lava support mina I will support you as Mkhaya wa mehe 40k it was a lot as you can hear. hear About 40k xin'wana xa ni kwatise ku I know exactly ku se tshama cinela 40k and xin'wana futhi na swi tiva ku a mi nghenisi mavito ma vanhu but na swi tiva ku na vanhu lava bukaku 3,000 na ku na vanhu va buka 2.5 after all it's your business it's you hi twanana vun'we vambirhi na we hi le ka entertainment yi hele kwala 3,000 swi to ku swi ta kha swi ya ku hi nga u nghenisi for now yi ta ku ri le tlabeni ya le Madrid and stuff like that so yo mhaka ya kona loko se hi ya ka Mgobhozi swi komi loko se it's an overall amount to Blissboy swi ni hlamarisa ku 40,000 to him only hayi arrange vatswari say end of term 3 ni kondelelini enough tijuice ta vana van'wana tinyanganya na loko mi tota xinkwa mi tota xikarhi ti khoneni ke hayi vatswari term 4 please pull up your socks hayi kokeni masokisi vatswari juice ya tshama maswinkwa mi toti mi fika makumu swikhekhana ma hacheli phakiti ma va pambulela mi hi dlayisa ndlala